Runa ramzau tak alak le koblu inu in khotlang ram te puina awangin Ukraine po in nasatakin Russia ram pilril zok abei ve ta a Ukraine ram then khat atanga Russia sipaite chuakin pungboma an chalu North Korean sipaite po aman treu to a Russia nena anin rina laili Kars Oblast biala pheichuan Ukraine sipaite an che thale ani kha Russia po in atha hau lovin abei chun zom renga ninga ni le zirtop ni February ni rukle ni sari te po khan Ukraine sarkar mun pui Kiev khapuya mimal restaurant te hial drone mangin abei Russia le Ukraine indona khuan zia omlam apan hlei theilo reng lai hian US President Donald Trump chuan peace plan siamin Russia le Ukraine indona titawp tak turin ma aladon ta a tuntuma hian Trump peace plan chungchang hi kan bel chiang don ani ma se belhchianna kan lo siam to then khata pason na a thlen nuala wangin thum harhuai ang zia zangin US in Gaza din tharle atum na chungchang ilahan lu khung masale ri lok te ang The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. Ninga ni February ni rukhan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Israel Defense Force IDF chu Gaza atanga Palestinian inthiar chuak du te boipui turin loin roman lok ro ti in thu apea Donald Trump po in Middle East Riviera siam tura roman na anei chu kaltlang pui ngei atuma Israel po in US kuta Gaza alan ngei tur thu apuang non le to nge ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po in US leilung achhuasan mange ya US in Gaza a kutathlak ngei theina na sarkar ti tur tul bik te ti felman ngei tumin US sarkara dan remi te ador kwal chara Trump le Netanyahu te chuan in lungruala Gaza din tharle dan tur an rel fel to miawa wangin Israel Defense Minister po in achan pual alen chuak ve ngal zat הנחיתי את צה"ל להכין תוכנית למתן אפשרות Ramdangin Gaza achengte anlo mi khwal theya Gaza atanga inthiar chuak du anom chuan ruam han na lo siama lo bo zui turin Israel Defense Force te chu ka hriat tir to ani emi chungchanga hoisen taka US President Donald Trump malak na hi kan thlop ani tin asoi Gaza mi puiten anram an chuasan du lo chungchang te Palestina ram ma khwa turte engro kholna in nge tlak buak don ti te i hriat du chuan belhchianna kan lo buat sai to video description in ziana a kan tarla na khwan ilo ngai vendon nia belhchianna kan buat sai lai February ni sari sang ni le somni panga hian Russia le Ukraine in dona in zualam apan zela Ukraine chwa lambiala in beina na satak thleng thar le awangin ale lam le lam tan po chan na satak athleng le a Russia chuan leilunga raldo chi asipai te manga beipui athlak lain Ukraine ro chuan sipayanga tok to lawa wangin drone amang war le thung heng Ukraine drone te hian mel machevel an thli thlai satlia lawa raldovin Russia sipai mason zel tur andang chat thei hialani Russian sipai te chu an chin photo danin lir theidanga teng engemaw zat phurin Ukraine ram pilril zok lu tumin anin zui dua chutianga anin zui lai chu mun tam taka Ukraine drone ten an beya sipai tele an chuan na lir thei an lo lam buna lir theya an phur teng engemaw zat an ka chiat saklai video footage social media sanga adar chuai Russia sipai mason zel tur veng theiri ma se Ukraine commander te chuan raldo mi sipayan tlak cham viau to awangin engtia rei nge an mel ma te an lo dan thei don ti an soi huai ngam talawa
Wall Street Journal tarlan danin puitu an nei thuai lo phei chuan Ukraine ram pilril zok mun tam taka Russia sipaite anin khwar nge thuai thei mai don ni in an soi Ukraine oblui tuma Russia malakna awangin Ukraine ram chunga le an mani ram chung Russia ram hun enge mozata Russia sipaiten chawraw ek an thai photo a phung boma an som North Korea sipaite an tring middeu vek to chungchanga po belhchianna kan lo buat sai photo thin ani kha Ukraine sipaite laka North Korea sipai chuan vorte an tlom fawa wang khan Kim Jong Un chuan tlom pa ek sena ala a New York Post tarlan dan chuan North Korea chuan Russia sipaite man turin hlazok sai phatur missile athon lu bel le nual to North Korea ballistic missile thon lu te chu Russia khwan Ukraine sipaite sainan an lo hmang photo thina an tuman thelna sa in an kap thui te chiam ngai hlom meulo heng missile te hi fit sang thum le za atanga fit sing khat sanga zaria jet sai phatura siam an nina a an tumram an thlenma fit za somruk atanga fit za thum somthum vela te an tlatlang pui hloma ka phatura ngai aka phleng zo hlom meulo ti na ani chu chutia North Korea missile ten an tumram an sai thlen phak lowa chuan asiam chuak tu Kim Jong Un apol te chuan an missile siam ti phui sui pha nan an mang ve hlau thunga Russia le Ukraine indona hi an missile siam chuate en chinna hunatan an mang ti alang chiang hle hetia indona huna atak taka an missile siam te anan man thei ta ka chuan North Korea ral thuam te that tok lo na alo lang chiang ta a chu in siam that nan an mang hlawa kiam na le heuna ma ani se ral thuam thajok le changkang jok siam konga ma an son pha ve tlat thung hetia anin dongor hle lai hian President Donald Trump kai hruai US sarkar chuan indona ti to pa aom thuai thei nan ti in kongsang sangin Russia a rek tharmal mal renga US in Russia a rek na te hi rabi pathum na vel chau alani ri boka chuti te chiamin Russia khwan ala tuar lo ni in New York Post chuan antar langa US rek na te chu rabi som vela chut ani a rabi asana rek na apun paule atuar tu tan anating mai don ani Traman Ukraine rama special envoy ni tura aruat Kate Kellogg chuan rek na nasazok le kori tu zok tura rek anlani thuai arin om ti in asoya abik takin energy sector lama rek na nasazok tel lo chuan Russia khu an beng har zo don lo ni in alang om zanei zo kwamzau zok le nasataka hong nei tura rek na kalpui turin Trama sarkar ain sangmar le meka Russia sarkar mai ni lovin Russia rama company le sumdong mimal mi hausa mi enge mozat te po rek an ni thuai arin oma energy sector chau ni lovin ral thuam phurlu le thon chua te thleng po a rek zui thuai ani arin om to hle chutiang te nuai chu lanima se in buat saina chi sang mu tur le riat tur ero atam to hle a North Atlantic Treaty Organization NATO ram te chu maniram ven himna atana sum tamjok ruam man turin Trump khwan anor hloma mani po inveng zo manglo le inram veng him tura US chunga inin ngat na salutuk hi athalove ti in alo rok fo to a tunlai hian NATO ram te chuan an sipai te chu indonun chanjir turin antir chuak don ni inalang NATO sipai ten Steadfast dat 2025 mingwa ahu hawa indonun chan anjir chan tur hian thil dang po atin zon tlat thung Traman ramven himnana NATO ram te sum sersan atlem luatia asel khan thil sang azak je tela soma pakhat tangyal po ramven himnana sum chep sang thailo NATO ram te chu zuam om khopa sipai le ral thuam nei tlem le nei chia an ni ti apholang ta si a Russia ramin anu thuri zuamang ti hi thilven thon ngai takani chu wangin NATO ram te chuan February ni som atanga ni som ni pakhat chung khian Greece Bulgaria le Romania rama te ahu hawa indonun chanjir anrela in buat saina po na sataka kalpui mu breng to ani nikum July sang ni le som ni pali khan NATO chuan a member ram te tho khom mangin Allied Reaction Force ARF adina ramsang tho khom an ni awangin an tlem chelova anral thuam te po atun lain abei thamlo takzet
Steadfast 2025 alam toya STDT 25 minga Allied Reaction Force ARF te in donun chanjir na tur mun hian ithin lunga inral rin na dar akhong ri emochu Romania le Bulgaria ram te khu Ukraine ram ri hula omni in Russia sung don na lu kapui Black Sea nge ya nun chan an hanjir tur chu Ukraine do mek tu Russia rum thaina ani ti in lo soima la tunan dem lawang che Russia ramin Ukraine abe chan berzok chu Black Sea pumbil atum wang ti te po in soila dot hulhualani ti in an hial hau lawang che Reuters le NATO official website save.nato.international tarlan danin he sipai nun chanjir na hian Allied Reaction Force ARF sipai sing khat vel an tel dona ral dona man chi lir thei chi sang 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 khat zanga ba ka indo thlo na som ni le indo long som pasari zet tho chua pui turani a leilunga indo nun chan an zirna tur mun te po sipai engineer rolin an nor zol mup renga indo nun chan an zir zo tika heng an nun chan zir ho na mun te hi sipai mun pui poimo taka manzui thei an ni anga kan la daidar lo rama indo te chu tia nakina NATO sipai ten chuan lam an siam tur po he indo nun chan an zira wang hian chuan lama man angai to lowanga mani tap chak zol ang riakin an bel to anga pulai vel khu chu leilung wan sang le tuipuya po an rebel viau to anga atul tak tak huna po zei takin an che chuak zung to mai don ani STDT 25 indo nun chanjirna khovel pum huap po a sipai le ral thuam nei tha Spain le United Kingdom baka United States te po an ral bang don hau lo ti te hi a ran pa taka soilan kher po angai om love kan video a thui ta hle a kan belchian tur berla kan la soi thleng hau lo le hal ma se trama peace plan hlotin le hlo cham chung changa kori tu em hlir an ni awangin thum ha the hi kan riat chian chuan kan thin lungin ata khom thiam don chiang si a zuan ka len lo ram thain ka riani Europe ram tangrual te nena mun enge mozata ramri intro man ni awangin STDT 25 huna Allied Reaction Force indo nun chan an zira wangin an thoma ringot po Russia ram anghing dur thei hial turangai ani NATO chuan ahong len na huam chung pel lo po in Russia hi nai tak atangin abeiron thei ti hi atak nge ya lantir antum ti po in soila abuk thel chuan kan thel lo o masin Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine indona titawp tura in biak pui turin Ukraine President Volodymyr Zelensky chu tingzo lova angai kha ania inrem na do kan kil pui tur hai chamang hiala ain soi kha ania aril rusu khlek ria in khovel ram sang te po in Putin a khu indorna nei puya an som du mi alo ma se norna chi sang in an norna tia soive thei tho Ukraine ti chak zual zel tura puina te mangin an kar lui ni berina langa omzia anei hlei thei lo awangin ama Donald Trump bok a che chwa angai le ta ni berina lang Trump chuan ram pani khat indona angleka angai du lova khovel ral muan na boruak ati cheta wangle mitam tak dam kho chhuana hong thil ani awangin Putin chu lo thei lova indo ati tom nge thei nan phek na mangin tun nai atang khan akarna ta sau mayani Ukraine hi Russia kutzala atluk lu chuan Europe ram tenen antual thu chathut ma se Russia ram chu himpialina omanga Ukraine ram atangin amel mate adodon tina thukani awangin Putin a khwan Ukraine do hi cholsan atum baulawa chu ria in Trump po in a peace plan a hlo cham po in Russia chu ram dang do reng lo tura norlui angai tia hian NATO ram te po an chiang hle Donald Trump rot dan chuan tuna an thlenchin ba khu mason lo turani he a peace plan point masaber hi arum ngal el on hle a Ukraine ramzau tak chu saktu Russia khu chu alung oi thei mai ma na ma se Ukraine mi pui tam tak le an chen na ramzau tak Russia ramin arab bet kum khwa to tur chu Zelensky atan chuan pomahar viau ngein arin oma
Kiev khopui chuan he ron na hi adu lova nataka dodala tumni in da san chuan atar lang achan bulpui berni thei om chu long manga Ukraine bazar na kong kapui kharpin saka aom hlen thei don wangani kan ti theyang Ukraine pui turin tuipuya long mangin an ron tleng lut zut ang ti hlau thongin Russia po in Ukraine arun hlim khan Black Sea naya khuan thapui a tho chiam kha ania lo dang zo hek lo le Russia chuan Ukraine ram chunga insum don ton na mun poimo le khan tha berber achan ngal nual ani kha khung mun poimo te khu anei le le thei don lo chuan Ukraine tan a ran pa tlom angai hle nem bel chung sa an reng tho to tlatani apani na chuan tuna indona mun te khu ral matonga puangin atu lam ve po in sipai le ral thuam anda tura ni lova ram ruak le lua phal lo mun sipai po anda theilo na mun tur demilitarized zone DMZ atana puangin Europe khomwal puya sipai ten peacekeeping force angin an oplai lok don ani tram khwan maniram pela ramdanga US sipai te inrol tirlo alo soivul na sa to mai sia chuwangin Russia le Ukraine sipai te indona demilitarized zone po US sipai te antel don lovani Europe khomwal puya ramsang sang te tho khom sipai te chop anom dona ma se hei tak hi Russia pom theilo tur te zinga pakhatani achan chu Europe ramsang sang sipai fuan khom an ni satlia don lova NATO sipai nakin loka STDT 25 manga indonun chanjir te kha an duty angai don tlat wangani kan fiale zualnan trama peace plan hi pomani chuan Russia kalti khamzongin Ukraine ne na tuna anin dona huna te khwan NATO sipai te an duty reng to anga chung ho chuan atul thutani po in nai set sot atangin Russia an be mia theitlat to don si ani ti in kan soinon ngat te ang apathum na chuan Ukraine khu NATO member rama senglu lo turani Ukraine khuan Russia che du dan tur hi man atanga alo hriat lok to awangin NATO member ram ni adil cham chi thin kha ania hetia NATO member ani lo hlen na tur lam hoya inrem na sawi tan hi thi hre in a hre ngei turangai ani na a hre viau lo chan tur po a om ve tho mai demilitarized zone NATO peacekeeping force anin khwar tlat chuan Ukraine thlamuan pui thama a ran pa taka NATO member ram ani kher angai to lawang Ukraine kaltlanga Ukraine ram then khat le Russia ram then khat tuna an lua chin rama te NATO sipai an tlim hmur to beran hu member kani ve du hrim ti reng chi ani lawang ma se hei hi Ukraine ai ma in Russia karfung kha ania Russia lung oina zan turani miaw wangin hemi point B ka hi chuan Russia khwan indo ati top chan tur thate anei don tlatani Russia le Ukraine in kara NATO sipai te chu pal anga man an ni tlat chuan NATO member ni lo ma se Ukraine tan lo om to don chuang lo atlem rem rom viau na trawa peace plan hian afun kimnek Ukraine chuan arama chan then dona wangin ramzalen ani awanga aza omna le ropuina a hliau don ti na ani Crimea bial le Donbas bial te chan le lek phei chu Ukraine tan kum khochor lo hlen theina tur thil ani awangin Zelensky sarkar tan amen hlei thei ani tlat lo Russia point tamarot na hi lungsi taka lo kwangkwa mai a harsat ve lo thei lo ti kan soi to kha Ukraine khu NATO member ram ani chuan Russia ram rishul thlengin NATO in ram an zau ti na ani chu a thleng da ange tia hlau thongin Ukraine arun pha hiala Tramaron na anga inrem na sawi tanani chuan Russia hlau thon em a thleng dikanga Ukraine ne na anin ri na te chuan NATO sipai te anin zar pharti na thluk ani ang NATO le Europe khomwal puitan po muichi mana lobuk pui ngat chan tur a ombik mi alo tuna an thlen chin khu ramring het alo ni indo ma andin mun nga ya Russia atol le lo ani chuan NATO ramte do phaturin Russia khwan zeitakin ramala duai ti na ani ve tho tuna NATO member ram ni mek te khu
anai ma to a reilo te chunga sipai le teng rual an lu hum phak to dona wangin tunma zong ai khan Russia laka NATO ahim lo sau tina ani chu wangin Russia khu Ukraine arun ma a aram richina khan atol let le turani ti hi NATO ram tangrual te du dan alani reng ti in Reuters chuan antar lang ole Donald Trump peace plan chu thil pathum chau tuna an lua china ve khwan an du tok turani a Ukraine chu NATO member a lak lu lo hlen mia turani boka Russia le Ukraine in rina te khwan NATO peacekeeping force anom khatlat to don bokani ti mai te hi anina a that na lai le chian na lai te a ngong thui lu tuk tur te le a fom khom thil dang te nen vek chuan debate viau tham thupui turu lu tuk tak turani chu wangin khovel hian Trump peace plan hi ala soizui viau thei ti hi kan lo thlok mai don nia nie ain ka puk cho athuya thir diat ang main ain thlun zom pa ta chemta dro ta thon thu ni hiala moi ani na lai a om boka ai ko top tana tang tur anom ngei don ni in angai theyang NATO sipai allied reaction force ten in donun chan anan zirma nanga wansa nga le tuipuya ral thuam changkang zet anan ti pu dur tika leilam sipai ten missile le teng tha zet anan kabri ul bokanga chuti huna chuan Donald Trump peace plan pum mai lo chu du thlan turawang phar to mai thei kan hriat mai tur chu zel din na mai ma ni ma se US reng na in omzia anei lova Trump peace plan an pom thei bok si lo chuan Ukraine ram khumher tel fo thin ma ila Russia ram bok khwan amana tel tok thowang tin a mor I han bok le ri phot mai te ang khovela thil thleng poimo bik belhchianna dang te nen ZawlaiDi channel a hian kanin tong le thuai don nia